محمد وآله وصحبه أجمعين صل وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا صل وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Umar dan Utsman Sayyidina Ali di Abu Bakar sahabat Nabi Tuhan Fatimah binti Rasuli ya Rasulullah jangan kami dalam hidupnya minta amalan pangketari wang lam kundung tengah segala tuan